Matijangni Phaikre Troxiarni Karbi Anglong Rong Supi Difualong Karbi Anglong District Congress Committee Extended Executive Committee meeting ke padopon. Bang Somai Long Alhisar Poman Pen All India Congress Committee AICC Chonbang Angparta Assam Pradesh Congress Committee APCC Chonbang Sarmonu Chauhan Lapen Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Bida Singh Rongpi Farmer EM Asokiron Abarim Prodip Difusar Abarim EM Rotoning Tilapen Congress Asong Long Klembang Kubang Pietum Pen Chetong Do Bang Somai Long Ki Ongdung ASDC BJP APSRC Song Long Pen Che Odun Si Puthot Congress Party Long Pen Nang Chipa Ogdun Puta Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Bida Singh Rongpi Pen Pherang Ke Theng No Nang Pachini Dun Ini Dilutum Dak District Congress Committee in Pen Isya Mai Chapalo Asamaya Banke Dilutum AICC All India Congress Committee Secretary Lo Apek in charge Assam Apek Kalbunte in charge Lo Alangni Manoj Chauhan Alangni Kibala So isi tu program solo jo itu bar isi executive committee meeting hangni lo jahan lo district doan lo pen mula doan lo yudo lo pen suai samadon pen block doan anong lo pen mondo sub jaga ada asi pini program ke na jalang ni tu ni jekai kiu beti itu dak karbiang long kisul ke boy putra kala ni jelo karbiang lo ara tu tu meni kahang nai selama ni jelo semet pe tu ni kahang nai ke atu ku implementation asal putra lo asi sibang kala pelo kan suri pada ini kan waktu itu dak MLA langsung ke dua hut tu juga kan langsung ke dua hut ada Rahul kena kain pulau berjalan lama Bangladesh so ini kita memilih mak masa posi ala si video itu bisa mana pothai jine bain pulau Bangladesh lo setan nang tumat hari ni tumat support no jauh sini itu central nang tumat sarkar Bangladesh nang tum karbon isu tum bai kala tu putu bai nang putu kolam se lang haso posi ada kini holo je jauh si tu Rahul tu menjadi lo posi jauh si tumat sarkar Bangladesh tante nang tuman atu putu nang pilih ko tame tempat nang pilih ko kolam hai jo so puthala pen ampak itu sebagai contoh putar cuma tempat semua tempat nah lo pantang na po la pen no te putu sama na dulu jalan betul jadi kalau di non kan ter apa pakai na muling itu di sama ke ada kalau sosok itu orang kita bagi itu mungkin itu si organisasi meta selang karena saya dapat ini mai long political partai parti kan lang tunggu cepat dulu sendiri itu do BJP kan dulu PSC kan dulu PSC kau lupa PSC office SCC itu central committee office itu dulu salah jo Panglima apa yang pantan jelas kita sudah oke terus ke bakal koi pun nanti banyak cerita itu yang ada dulu apa John dulu karena saya non hat klang mi episode si keseng kulong political doan la raca resong mana la hampang song doan mana ke phado pula sinal tum la kongres song man ke citong dulu song tum itu mesti tong deh tapi bulan tu ke jangan le raceria punya pusat atau pulau la hampang song punya di raceria men mati ko episode pulau logo like all party leaders leadership conference pulau logo atau dah ning mah thake lesson thuru putai lo mana ya boleh atum ang bong nong ke silam lo tum sweat drop jom tum lo ya kata tum drop jom tum lo nong ke tum bong kecil tonte cik kau ni punya nak alang tum malam lo mana ya kasi dah kita dunia lam lo ni tum dah hang bom hem peke bangke schedule ka phang ke long tang ke long ke hang lam masya lo tum make lalai yo tapi dodo sempre hang mati di asalang tum jangan le pukuta puku dunia lam lo ni tum sik long thuji itu beri tum sang tu nang pula tum especially phang tu eno tum long ate itu mah alida rol kena nije air lo ada sarkar juga nang kipu kutang lo apa sih kaprek kini kena serve di dunia lo tapi lang tu mau sekali bong selagi lang tu sekali itu pun thai